Prije možda tačno nekih mjesec dana dogodila se ova priča. Išao sam sa mojim ocem kod bake i deke. Tada je moj djed imao 70 godina i bio je na nekakvoj straži u jednoj šumi i u okolici. Čekao nas je dug put do tamo, ali mi smo tu svratili kod njega da malo odmorimo i popijemo nešto, jer nas je do babe čekao još dug put. On je bio tu sa dva prijatelja, tačnije vojnika. Moj djed je bio na noćnoj straži i ti vojnici. On i njegov prijatelj su sjedili na izvidnici. Dok su tako pričali, čuli su da je nešto šušnulo u šumi. Pogledali su prema visokim borevima, nisu ništa vidjeli. Pomislili su da je to nekakva lisica ili neka divljač. Vratili su se na sjednu. Sjedili su tako nekih 5 minuta kad ono opet nešto šušnulo. Oni su brže skočili i usmjerili reflektor prema šumi kad tamo neka crna spotoba. Ona pogleda prema reflektoru i ispusti neki nedravni zvuk, krik jezivi da im se zavukao pod kožu. I zatim pobjegli u šumu. Oni su se toliko prestrašili da su jedva naredniku ispričali šta se dogodilo. On im iz početka nije vjerovao, ali kada su mu poslije ostali vojnici rekli da su čuli krikove dok su bili na straži, počeo je vjerovati. Javio je vrhu šta se dogodilo. Oni su osigurali potragu. Nisu ugledali to biće, samo su čuli krikove. To je jedan danas od fenomena. Neki kažu da je to majmunuk i čovjek, ali ko zna. Moj djed je od tog dana nikad nije izašao sam po noći, pogotovo po šumi. Danas se još sjeća tog jezivog događaja.